ni tak tu su ngai ho zo si la bon chaw ni tak pha tu ni tarik gu February kumsani la som ni lenga ni khuin ni tak tu su alangai khom ki ditiu chin sten ma lam panga tidim khu lakin chin revolution pol ten sum su punna lekha chi khat alamudo gui ti thu he tin namin tu din munahin doral nui ni bol doi nam tai ti thu le he tin nam ki thi chin mi pi se pai zfu pdf zo len chunga zfu bon lekha amudo thu chin sten ma lam panga campaign thu nei tu nu mei khatna lagian do hi meitei gal jika infal khopi sunga ypa member tem theitalo a hi jikin tarik li kumsani la somni lenga ni in ypa kiukne dan buipi kumsani la som lenga part article 4 le part 2 article 9 te pansanin ypa infal block le unit cheng infal langol tribal colony kanchitpur paite veng le national games village phit a hi ti thu hetin am ki hi ypa general headquarter meeting thupukna ypa van property zosi tarik ku chana pilu thei danin le thu akigen ki hi zani zana reiban high school mailaka terim road a mi sukhatu ki pungning a ko nau tu ni tinga ki pung nai lo hi dan thu hetin omin ji thui phamo gi satak jet hi gari number mn02ba7 garimin borelo a hi akigen na chun hun tima pelma hun ki pung dingin le yer sakna abolui chule gari in mia su khak lai taka limla tu khan tom ngaya oive te khuda lalim lak ap dingin ka hung donui la hi na identity ki selfie in tin ki pak man le pi ka ti muitin thusukin alta hi tuni tarigu February kumsani la somni lenga ni in lm khaute in upsc vice na nuya combined defense service kumsani la somni li exam na loting tangwal thangmin sim son of pu kham hukam of hingzo chu kipak pi et saknan hingkoi pun ala silsak hi Vaiphei Women Association General Headquarter Vice na nuin links 5 block sunga VWA unit zosin pa thangmin lun le pa Daniel ten tarik thum tha thani kumsani la somni lenga nia wangsina atuk na chungun panpina thil pik avane yui panpina thil pik te chu hi le sil le cheng le bel anchang spoon surf sabon le toothpaste le adang te pikna avane yui Manipur CM Biren Singh le a Council of Minister ho taksangna achangta loji kun ki resigning din munin am taw hi KSO Dar Hills in teacher ho orientation program KSO community school muna nei pi thu ki gen te chu hi le cookie student organizations Dar Hills le blocking ga le tool zika gam sunga lekha simlowa khang thak tam tak mang thaya aum lo na ding gel khok nan frontline mun ho KSO community school akibolin tuniting nami pite panpina zalin alo ting to jingin simlai mi bangham zat in le phatchumna anei ti thu hetin am hi Cedar Hills gamsunga KSO community school umnamun a hi le toisom jang bungpi block le el hangzol southeast Cedar Hills a hi tanchu tun ta ga ding news im ngai tha theu hin tin en te labon umnum le mangpha